Ngo ni igihe cyageze kitari cyoroshye kuri buri munyarwanda wese wari uherereye mu gihugu cy'u Burundi, kuko hageze igihe buri munyarwanda wese wari uherereye mu gihugu cy'u Burundi agatangira gufatwa ndetse agatangira gufungwa, agatangira gufungirwa ahantu habi, agatangira kugenda afungirwa muri gereza zirimo amazi ndetse avanze n'umunyu, dore ko umunyarwanda wese icyo gihe cyageze ari mu gihugu cy'u Burundi yaje kubaho nabi ndetse aranatotezwa bikomeye cyane, dore ko buri munyarwanda wese wabashije kuba yarokoka cyangwa se akava mu gihugu cy'u Burundi akagera mu gihugu cy'u Rwanda yashimye Imana ndetse anashimira Perezida wa Repubulika Paul Kagame uyoboye igihugu cy'u Rwanda, anavuga yuko uwo munyarwanda wese wavuye mu gihugu cy'u Burundi ukagera mu gihugu cy'u Rwanda ari Imana byonyine yamugendaga imbere. Buri munyarwanda wese wafashwe muri icyo gihe agafatwa bikomeye cyane, ndetse ko bagiye bafungirwa ahantu babi abandi bagapfa, agafatwa atazi icyo azira mu gihugu cy'u Burundi bitewe n'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Congo. Intambara yaberaga mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ndetse umuntu yanavuga yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yishyize hamwe n'igihugu cy'u Burundi cyangwa se abarundi bamaze kwihuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, dore ko abasirikari babo batari bakeya bamanutse mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu buryo bwo guhosha intambara iri kubera mu gihugu cy'abaturanyi. Iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kidakunda kubona amahoro asesuye, nk'uko gifite ubutunzi bugiye butandukanye munsi y'ubutaka, by'umwihariko amabuye y'agaciro, peterole n'ibindi bigiye bitandukanye byo munsi y'ubutaka n'ubukungu bugiye buhambaye. Izi nyeshyamba z'ama23 zikomeza kugenda zihungabanya umutekano w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, zivuga yuko zikeneye kwicarana na perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bakaba barebera hamwe uburyo bakwiga uburyo bagomba gukoresha kino gihugu, ndetse Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo uyoboye kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo akanavuga yuko adashobora kwicarana n'umutwe w'iterabwoba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bityo bikabyara amakimbirane ndetse bagakomeza no kwigaragambya, ndetse abaperezida bamwe na bamwe bagiye bayoboye ibihugu bigiye bitandukanye bemeye gusaba Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ko yashyira hamwe cyangwa se yakwicara akaganira n'izi nyeshyamba z'ama23, bakaba bareba uburyo iyi ntambara yacogora, kuko abaturage batari bakeya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bamaze kugenda barenganira muri iyi ntambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Abatari bakeya bo bakomeje gupfa, intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ikomeje kugenda ikaza umurego. Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo akomeza kwinangira, anavuga yuko adashobora kujya kuganira cyangwa se hari imirongo agenderaho agomba kuyoboresha igihugu cye, ndetse atagomba kurenga. Avuga yuko atazigera na rimwe yemera kuganira n'uyu mutwe w'iterabwoba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Haciye iminsi mike Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo avuga yuko ndetse anemeza cyangwa se anashinja igihugu cy'u Rwanda gufasha uyu mutwe uhungabanya umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kandi ko anashimangira ko abasirikari batari bakeya boherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu buryo bwo kurwana ku ruhande rw'umutwe witwaje intwaro 23. Akomeza kugenda anabigarukaho byose, anagaragariza isi yose uburyo umutwe w'iterabwoba waza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ukaba wafata igihugu cyangwa se ukagenda wahagarika ibikorwa remezo n'ibindi bikangirika, abaturage batari bakeya bakagenda bavanwa mu byabo abandi bagahunga. Bivuze yuko uyu mutwe wikomeza kwiyitira ko ari abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, hari abaturage bawemera, ndetse mu duce tumwe na tumwe wari waramaze kugenda wigaruriza, wari wamaze kugenda ufungura amashuri, abaturage bamwe na bamwe cyangwa se n'abanyeshuri bagenda biga, ndetse by'umwihariko Kivu y'Amajyaruguru Goma, uyu mutwe w'iterabwoba wari waramaze kugenda ufunguza na banki, abaturage bakomeje kugenda batangira kubitsamo. Mu baturage bamwe na bamwe bari baramaze kugenda bagaruka mu byabo, bemera ko uyu mutwe wa23 ushobora kubayobora. Umutwe wa 23 wasabye leta y'Kinshasa ko bashobora kugabamo leta ebyiri muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ariko ibyo ngibyo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ntabikozwa, ndetse ahita ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aba yasaba ubufasha igihugu cya mbere cy'igihangange ku isi, anakemerera ko azagihereza ubutunzi bugiye butandukanye by'umwihariko buri munsi y'ubutaka.
Ibyo ngibyo rero nibyo byabaye kuri uyu munsi, igihugu cya mbere cy'igihanganye ku isi cyemeye gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kugira ngo bahoshe intambara iri kubera muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amateka yaba agiye kongera kwisubiramo nyuma y'uko amahanga yose yaba agiye kongera guteranira kuri uyu mutwe wa M23 cyangwa se kuri uyu mutwe, kuri izi nyeshyamba zakomeje kuzengereza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ko amahanga yose adahwema kuvuga yuko uyu mutwe witwaje intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ufashwa cyangwa se ufashwa n'igihugu cy'u Rwanda cyakomeje kugenda kirenganira mu ntambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande kandi Perezida wa Repubulika Paul Kagame akomeza avuga yuko rwose igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari igihugu kinini kandi gifite ubutunzi bugiye butandukanye, ko bo ubwabo bagomba kwicara nk'abaturage batuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakarebera hamwe ikiri gutera intambara cyangwa n'amakimbirane hagati mu miryango, bapfa ibintu bijyanye n'amafaranga ndetse no kuyoborwa nabi, aho kugira ngo bajye kurebera intambara cyangwa se bajye kurebera ikibazo aho kitari. Mwaha ikaze mu makuru y'ingenzi yari agezweho. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, kanda subscribe, ufungure inzogera, ukande like kugira ngo ukore icyo bita share, kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubahereza bijye bageraho 5 kuri 5. Mwaha ikaze.